siyadweka sibili siyathi sibhadala ifees abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho sigcina singasakwazi ukuthi senzeni asazi lokuthi uhulumende angasincedisa njani ngabantwana sabhadala 3rd term ya last year le term yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sokuthiwa libuye next week manje. So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma lamatitsha wona thina amatitsha asikhulumi lawo akula nto asitshela yona into esisenzakala ukuthi amatitsha sesenza ama-extra lesson ezindlini zabo 150 rand of which mina yabe ngingayi-afford 150 rand okutsho ukuthi umntana msezahlale engafundanga le. Manje kuzayenziwa nxa likhangela sesiphonga uhlala siphonga uthembela ukuthi kuzalunga. So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki kambe bazabhala njani amazamanation? Akula kubhala amazamanation kuphela kuyadweba amapikisha ngoba kula kubhala abakwaziyo abaza kubhala. Siyabonga mama, kanje uthembani igama? Mina nguMaNgwenya. uMaNgwenya, siyabonga.